درودی به پایان با شما بینندگان گرامی مخلصان ارجمند فوتبال آسیا. با امید خوشی‌های روزگار شما با نشر نوبتی برنامه‌مان شروع می‌کنیم. طور اطلاع دارید دسته منتخب ملی تاجیکستان 16 نوامبر وخوری تجربوی دوستانه خود را با دسته منتخب قزاقستان در شهر استونا برگزار می‌نماید. از این رو دسته دوره آمادگی خود را از 11 نوامبر تحت رهبری سرمربی موقت مبین ارگاشف شروع می‌نماید. طور سامانه رسمی فدراسیون فوتبال تاجیکستان خبر می‌دهد برای آمادگی مربی 10 نفر فوتبالبازانی که خارج از وطن بازی می‌کنند به دسته دعوت کرده است. در مجموع این بازیگران به تیم ملی شامل شدند. اینک بعد تنفس طولانی هفته گذشته بازی‌های لیگ عالی چمپیونات مملکت آغاز یافتند و پگاه دور 23ام گذرانیده می‌شود. در این برابر استرافشان با روشن، خوجند با خطلون، دوشنبه با فیضکند، اسخط با استقلال و کلوب مرکزی ورزش ارتش با کوکتوش وارد میدان می‌شوند. تا انجام مسابقه 4 دور دیگر باقی مانده است. چهار دسته لیگ عالی چمپیونات تاجیکستان استقلال، اسخط، خوجند و روشن بازی‌های رفت نیم نهایی جام تاجیکستان را جمع‌بست کردند. در وخوری اول استقلال و اسخط یک بازی سرگار را در تاریخ این بازی‌ها بر جای گذاشتند. دروازه‌بان‌های هر دو دسته مجبور شدند که 7 توپ را از دروازه گیرند. گزارش شما را پیگیری کنید. بازی اولی بین دسته‌های استقلال و اسخط در ورزشگاه مرکزی بسیار هم پرشدت گذشت. امسال دسته‌های استقلال و اسخط علاقه دو وخوری در دایره بازی‌های چمپیونات تاجیکستان گذراندند که با غلبه دسته استقلال با حساب 5-1 و 0-2 به پایان رسیده است و اینجا هم استقلالی‌ها علاقه در دقیقه 8 توسط گل زده منوچهر جلیلوف از پرتافت علیشیر جلیلوف حساب را باز کرد. حالا ببینید این هجوم که چگونه خوب بود و فوتبالبازان دسته استقلال آن را بسیار هم مفید استفاده بردند. اما ضربه‌ای که علیشیر جلیلوف در دقیقه 25 زد در خاطرها همیشه نقش خواهد بست. یک ضربه جولی بسیار مستحکم و قوی، حتی دروازه‌بان هم اینجا اشتباه کرد و توپی که باید با ضربه برمیگردونید وارد توری دروازه شد. 2-0 علاقه در دقیقه 25 و بار دیگر ببینید این ضربه توپواره که سرعتش بسیار بلند بود و باز هم نشان داد که استقلال امروز با حساب کلان غلبه کردنی است، چون که منوچهر سفروف در دقیقه 28 بعد 3 دقیقه گل زده علیشیر جلیلوف بار دیگر توپ را وارد توری دروازه کرد. 3-0 و نسبت به بازی‌هایی که پیشتر کرده بودند این گل سوم خیلی تیز هم بود، اما فوتبالبازان دسته استقلال بعد 10 دقیقه باز یک هجوم خیلی خوب و زیبای خود را به کار بردند که در نتیجه لگیونر ژاپنی استقلال هم توپی را به ثمر رساند با حساب 4-0. شاید این تاثیر خود را رسانیده باشد. حالا ببینید باز منوچهر چگونه اینجا توپ را به ریوتانوما خوب پرتافت. شاید در نتیجه فوتبالبازان دسته استقلال از این 4 گل زدهشون با وجد اومدن که در دقیقه 42 جهانگیر ارگاشف یک توپ رو به ثمر رساند. توپ جوابی رو 4-1 شد. دسته ها بعد این نتیجه 4-1 به تنفس رفتند و در نیمه دوم فوتبالبازان دسته اسخط بار دیگر کارنامه خوب نشان دادند. حالا این بازی ادامه یابد و فوتبالبازان دسته اسخط هم خوب اینجا حرکت کردند. در نتیجه وحدت حمانوف قاعده رو ویران کرد و پنالتی جهانگیر ارگاشف ضربه زیبایی میزند و توپ وارد توری دروازه میگیرد. موریدین حسنوف اینجا سمت ضربه رو پای نبرد. 4-2 شد و اکنون امید بود که با همین گل به انجام میرسد، اما فوتبالبازان دسته اسخط یک کارنامه دیگر هم ایجاد کردند. بسیار زیبا احرارجون عنایتوف با ضربه سر از بین محافظتگران توپ رو وارد دروازه کرد. 4-3 یک بازی دیدنی خیلی زیبا و وحدت حمانوف اینجا ببینید
ба замин нишаста аст ва ӯ дар охирин маврид шояд метавонист ки тӯбро аз дарвоза берун кунад, вале тӯб ба пояш бар нахӯрд ва бозӣ бо ҳисоби 4-3 ба поён расид. бозии ҷавобӣ ин дастаҳоро интизор аст. сипосгузорем бинандагони азизу арҷманд ки тӯли муддат моро ҳамроҳӣ кардед. Истиқлол дар бозии аввали даври нимниҳоии ҷоми Тоҷикистон дар соли 2021 эсхатаи Хуҷандро бо ҳисоби 4-3 ба ин тартиб. дар бозии дуввум соҳиби ҷоми Тоҷикистон дар соли 2020 Равшани Кӯлоб дар сафар дар муқобили Хуҷанд арзанда бозӣ карда натавонист ва бо натиҷаи 4-0 мағлуб шуд. наворҳои ин бозӣ ҳам ба дасти мо расиданд ва онро ба шумо пешкаш мекунем. равшани шаҳри Кӯлоб дар вохӯриҳои имсола дар муқобили Хуҷанд бозии зебо ҳам нишон медод ва аз ҳамин рӯ дар шаҳри Кӯлоб бо ҳисоби 1-0 бар Хуҷанд ғалаба карда буд ва бозии ҷавобиро дар шаҳри Хуҷанд бо ҳисоби мусовии 0-0 анҷом дод. аммо инҷо ҷоми Тоҷикистон аст ва соҳиби ҷом аввалин шуда тӯбро аз дарвозааш дар дақиқаи 20 мегирад. Нозим Бобоҷонов як ҳуҷуми хеле барқвори дастаи Хуҷандро бо гол анҷом дод ва баъдан дар дақиқаи 39 Комрон Турсунов ҳам дарак дод ки дар майдон ҳаст ва ӯ голи дуввумро ба тӯри дарвозаи футболбозони дастаи Равшан ворид намуд. қисми аввал бо ҳисоби 2-0 агар ба анҷом расида бошад, пас дар нимаи дуюм футболбозони дастаи Хуҷанд боз фишорашонро ба сӯи дарвоза зиёд карданд ва инҷо ҳолатҳои дигари қоида вайронкунӣ буд. Далер Шомродов дар дақиқаи 65 бо корти сурх аз майдон ронда шуд ва баъдан дар дақиқаи 73 Дилшод Бозоров голи сеюмро зад ки ҳоло мо шумо мебинем ва баъди 7 дақиқа дар дақиқаи 80 Дилшод Бозоров боз як тӯби дигарро вориди тӯри дарвозаи дастаи Равшани Кӯлоб кард. акун дар бозии дуввуми ҷавобӣ ҳоло ин голи чорум аст. чӣ гуна Равшан бозӣ мекунад, инро хоҳем дид. хабари беҳтарине ки миёни хонандагони бешумори шабакаҳои иҷтимоӣ тӯли ҳафта пазируфта шуд, ин даъвати ду футболбози мумтози тоҷик Ваҳдат Ҳанонов ва Манучер Сафаров ба клуби Персиполиси Эрон мебошад. Ваҳдат Ҳанонов ва Манучер Сафаров баъди аз ташхиси тиббӣ гузаштанашон бо ин клуб то 3 июни соли 2024 шартномаи худро ба имзо хоҳанд расонд. Персиполис як бошгоҳи бузург дар Эрон ва Осиё аст ки дар 5 соли охир тавонистааст 5 маротиба дар Лигаи бартари Эрон пирӯз шуда 2 бор ба финоли Лигаи Чемпионҳои Осиё роҳ ёбад. роҳбарияти клуби футболи Истиқлол ба ин бозигарон барои ширкаташон дар ҳайати клуб изҳори миннатдорӣ карданд. акун рӯ меорем ба навигариҳои футболи Осиё. ҳафтаи гузашта ғолиби ҷоми Конфедератсияи футболи Осиё муайян гардид. клуби футболи Ал-Муҳаррақи Баҳрайн дар вухӯрии ниҳоии дастаи Насафи Ӯзбекистонро бо натиҷаи 3-0 шикаст дод. мутахассисони футболи ӯзбек ин бозиро ғайри чашмдошт муаррифӣ мекунанд. чаро тамошо мекунем. дастаҳои Ал-Муҳаррақи Баҳрайн ва Насафи Ӯзбекистон як маротибагӣ соҳиби ҷоми Конфедератсияи футболи Осиё шуданд. ӯзбекистониҳо соли 2011 ва баҳрайниҳо соли 2008 ин ҷоиза ё худ ҷомро болои сар бардоштанд ва 3-0 Ал-Муҳаррақ ба комёбӣ муваффақ шуд ва тавонист ки бори дигар бори дуввум ҷомро болои сари худ бардорад ки ин лаҳзаҳоро ҳоло мо мебинем. 11 ноябр дар майдонҳои футболи кишварҳои Осиё даври панҷуми марҳалаи сеюми бозиҳои интихобии ҷоми ҷаҳон 2022 идома меёбанд. 12 дастаи якачин дар ду гурӯҳ муборизаро барои ноил шудан ба рохатҳои бозиҳои ниҳоии ҷоми ҷаҳон идома дода истоданд. дар гурӯҳи А садрнишин мунтахаби Эрон дар баробари дастаи мунтахаби Лубнон қарор мегирад. бозиҳои байни дастаҳои мунтахаби Эрон ва Кореяи Ҷанубӣ хеле зебо ва диданӣ мегузарад ва ин бозие ки ҳоло дар даври чорум ба амал омад, ин ҳам як бозии хеле зебое буд ки футболбозони ҳарду даста як сценарии нонавиштаро мехостанд ба иҷро расонанд, аммо наметавонистанд. мо дидем чӣ гуна капитани дастаи Эрон Ҷаҳонбахш чӣ гуна зарба мезадад. ин ҳамун Ҷаҳонбахш ҳаст ки ҳоло зад. дар ин баробар Сон Ҳин Мин ҳам капитани дастаи мунтахаби Кореяи Ҷанубӣ ҳам як зарбаи худро дар ин рабт ба самар расонид ва дуюмин зарбае ки ӯ зад ба дастаи мунтахаби
Кореяи Ҷанубӣ гол овард. Дақиқаи 48 буд, 1-0 футболбозони дастаи Кореяи Ҷанубӣ ба сафи пеш баромаданд, вале ин дер давом накард. бозии баробар дар ҳақиқат аз он хотир аст ки ин вохӯрӣ дар варзишгоҳи озодӣ буд ва футболбозони дастаи мунтахаби Эрон бо тамоми кӯшиш барои барҳам додани ин пешрафти дастаи Кореяи Ҷанубӣ равона гардида буд. бори дигар бубинед ин зарбаи Алиризо Ҷаҳонбахшро ки чӣ гуна сутуни дарвозаро ба ларза овард ва баъдан футболбозони дастаи Эрон дар ҳамин лаҳза боз бо ҳамон зарбае ки Алиризо Ҷаҳонбахш зад дар дақиқаи 76 ҳисобро баробар карданд 1-1. натиҷаи ин бозӣ, натиҷаи мусовӣ барои ҳар ду даста муфид буд, вале футболбозони дастаи мунтахаби Эрон боз як зарбаи дигареро мезананд ва ин навбат тавре мо дидем инҷо зарбаи ниҳоят олиро Маҳдии Торимӣ ба сутуни дарвоза куфт. Дигarbora футболбозони дастаи мунтахаби Кореяи Ҷанубӣ ҳам имконият доштанд, вале Бейранванд дарвозабони дастаи мунтахаби Эрон инҷо хуб корнома нишон дод ва бозӣ бо ҳисоби 1-1 ба анҷом расид. дар ин гурӯҳ футболбозони дастаи мунтахаби Лубнон баъди пирӯзии ниҳоят душворашон бар Сурия бо натиҷаи 3-2 дар даври гузашта ба зинаи сеюми ҷадвали мусобиқот роҳ ёфтанд. ин бозӣ дар пойтахти кишвари Урдун шаҳри Умон сурат гирифт. вохӯрии байни дастаҳои мунтахаби Сурия ва Лубнон аслан ҳама умед доштанд ки бо ғалабаи ҳоло ин гурӯҳ идома дорад. ба ҳамин тартиб рӯзи 11 ноябр дастаи мунтахаби Кореяи Ҷанубӣ бо Имороти Муттаҳидаи Араб, Эрон бо Лубнон ва Ироқ бо Сурия ба ҳам қо меозмӯянд. ҷадвали гурӯҳи А чунин шакл гирифтааст. мегузарем ба гурӯҳи Б. дар ин гурӯҳ дастаи мунтахаби Арабистони Саудӣ бар Чин дастболо гардид ва ин ғалаба имкон дод ки саудиҳо ба зинаи аввали ҷадвали мусобиқот роҳ ёбанд. 11 ноябр бозии байни дастаҳои Арабистони Саудӣ ва Австралия ки дар зинаи дуюм мебошад бо ҳам дидор анҷом медиҳанд ва тақдири ҷои аввалро ҳал хоҳад кард. чӣ гуна Арабистони Саудӣ бар Чин пирӯз омад дар гузориши мо. бозиҳои даври чорум ниҳоят сергоҳ буданд ва зебо ҳам буданд. дар бозии байни дастаҳои мунтахаби Арабистони Саудӣ ва Чин ки ин ҳам лаҳзаҳое буданд ки ҳоло дастаи мунтахаби Австралия низ ба ҳайси меҳмон вохӯриашро бо дастаи мунтахаби Ҷопон дар варзишгоҳи Сайтамаи Ҷопон созмон дод ва гирифтори шикаст гардид. тавре қайд кардем ба ин нигоҳ накарда Австралия дар зинаи дуввум боқӣ монд, аммо Ҷопон шумораи имтиёзҳояшро бо Умон баробар кард. баъди он ки Австралия ба Конфедератсияи футболи Осиё гузашт, каме ҳам бошад кораш осону ҳамвор ҳаст дар мадори гузаштан ба бозиҳои ниҳоии ҷоми ҷаҳон ва имсол ҳам Австралия имконияти хеле хуби ба бозиҳо рафтанро дорад. аммо дар муқобили дастаи мунтахаби Япония ки ҳоло инҷо мо голи аввалинро дар иҷрои Танака дар дақиқаи 8 мебинем, каме ҳам душвортар аст, вале Австралия ҳанӯз аз Ҷопон дида холҳои камтарро аз даст додааст. ҳоло ин тӯбе ки зада шуд бори дигар манзури мо шумо мегардад ва дар ин мадор Метью Раян капитани дастаи мунтахаби Австралия натавонист тӯбро баргардонад. ҳоло боз як ҳуҷуми футболбозон инҷо ба чашм мерасад аз дастаи Австралия ва зарба зада мешавад. бисёр зарбаи олӣ аз ҷониби Айдин Хрустич дар дақиқаи 70 ҳисоб баробар мешавад. Австралия тавонист ки як имконияти хуб ёбад ва ин имконияти хубаш бо голи зебое ки баъди бархӯрд ба тири дарвоза ворidi дарвоза шуд ба ҳисоб меравад. футболбозони дастаи Япония чун аз Умон мағлуб шуда буданд, инҷо кӯшиши зиёде ба харҷ доданд ки боз дар ин вохӯрӣ натиҷаи мусовиро ноил нашаванд, то ки тавонанд муборизаро барои ба бозиҳои ниҳоӣ рафтан идома диҳанд. ҳуҷумашон бо барор омад ва як тӯбе ки ҳоло вориди тӯри дарвоза мешавад бо голи худгол Азиз Бехич, ҳарчанд фишор аз ҷониби ҷопониҳо буд,
ولی محافظتگری دسته منتخب استرالیا عزیز بیخیچ خطا کرد. اینجا حالا که توپ به او برخورد و وارد دروازه شد. در واخوری‌های روز 11 نوامبر در گروه ب دسته منتخب استرالیا با عربستان سعودی، ویتنام با ژاپن و چین با عمان وارد رقابت خواهند شد. به جدول این گروه توجه کنید. در همینجا دوستان گرامی برنامه نوبتی فوتبال آسیا رو به انجام می‌رسونیم. مقصد ما ترغیب فوتبال تاجیکستان و آسیا است. از خبرهای نوین قفا نمایید و برنامه ما رو هر هفته در همین روز تماشا کنید. با آرزوی خانوادگی، طبع خوش و استراحتی با فراغت شما برنامه نوبتی خود رو به انجام می‌رسونیم. خیر تا بازدید. خود رو احتیاط کنید.